Ja ću vas uz Zvonkovu pomoć i pomoć ostalih članova videa provesti na jedan mali prenaklop kroz istoriju digitalne diplomatije, ali i kroz putovanje različitim geografskim podelima. Zvonko bio je ovde zato što smo obradili zajedničke podatke koje on u svom master radu uz podršku gospodina profesora Perića već prikazao javnosti. Ja bih voljela da da u narednom trenucima se osvrnemo na digitalnu javnu diplomatiju iz sfere globalizacije i razvoja informaciono-komunikacijnih tehnologija. Svi znamo da pre interneta diplomatija izgledala znatno drugačije. Međutim, digitalna javna diplomatija afirmiše vrednosti naroda, afirmiše vrednosti jedne države u odnosu sa sunarodnicima, organizacijama koje funkcionišu u tom narodu, takođe prema međunarodnim organizacijama, ali i zvaničnim institucijama koje postoje. Naravno, digitalna javna diplomatija je izuzetno važna i prema sopstvenim građanima u matici, ali i u dijaspori, o čemu ćemo imati prilike nešto kasnije da čujemo. Ono što je jako važno, sa čime ćete se saglasiti, je da bez dobro koncipirane digitalne javne diplomatije, bez dobro koncipirane javne diplomatije, digitalna diplomatija se takođe ne može kreirati. Znači, moramo da imamo snažno uporište u vrednostima kao određena podneblja, određena država, određene institucije i da onda to i u digitalnoj praksi sprovodimo. Istorija digitalne diplomatije nije tako duga, kao što ni istorija interneta nije duga, ali je vrlo dinamična. Ono što je činjenica je da se, ako se setimo onog videa Did you know, znanje koje studenti na fakultetima dobiju između prve i druge godine studije, već na trećoj godini studije zastareva. Tako da neke stvari koje znamo o digitalnoj javnoj diplomatiji su nam mnogo važne, ne smemo ih zaboraviti, ali moramo da pratimo i nove tendencije. 1995. američki vladini eksperti prvi put pominju termin cyber diplomacy, virtual diplomacy. 2 godine kasnije kreće se sa inicijativom takozvanom Initiative for Virtual Diplomacy, koja povezuje strašno znači vezu između informaciono-komunikacijnih tehnologija i diplomatije. Naravno, možete primetiti da je u Americi to započeto, a 2002. James Holmes osnivao odeljenje za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD. Ono što je nama nekad možda poznato, neodlični državnici iz Amerike su bili značajni za razvoj digitalne diplomatije. To su Colin Powell, Condoleezza Rice i Hillary Clinton. Hillary Clinton je bila jedna od najvažnijih osoba koje su angažovale Alexa Rossa, eksperta za digitalnu diplomatiju, koji je uz Mary Slaughter bio savjetnik, odnosno Anne-Marie Slaughter bio savjetnik za inovacije, a ona je bila angažovana kao direktorka politike i planiranja. I oni su zapravo sprovodili prve edukacije u oblasti digitalne diplomatije u SAD-u, u Ministarstvu spoljnih poslova, kasnije u diplomatskim misijama i njihovo znanje je negde i preneto drugim državama, pa tako danas mnoge evropske zemlje, članice Evropske unije, Velika Britanija pre svega, Nemačka, Francuska, Rusija, sprovode digitalnu diplomatiju. Sad, neću se zadržavati dugo, da bismo ostali po pitanju vremena kako treba, ali mnogo važno da imamo jedan broj u vidu. Trenutno 2,95 milijardi korisnika interneta imamo na planeti, postoje planovi, Facebook je jedan od inovatora koji to želi da sprovede, da se taj broj znatno poveća, da svi budu povezani i oko 28% stanovnika naše planete su po izboru Islamic Social korisnici društvenih mreža. Facebook, Twitter i na kineskom govornom području mreže Tencent, Rezon, WeChat, u Rusiji čak kontakte, su moćni alati, da ne kažem oružje, za digitalnu diplomatiju. Ako odemo do Kanade, primetit ćemo da na osnovu ovih hashtagova Kanadsko ministarstvo spoljnih poslova najčešće govori o humanitarnoj pomoći, o vladinim inicijativama, međunarodnim savjetima ministara, susretima, sa nekih 10 poruka dnevno.
Francuska, s druge strane, tweetuje shodno jezicima, shodno manjinama koje ima, na francuskom, na engleskom, na španskom i na arapskom. I to je na nekih 15 informacija, s tim što su oni otišli korak dalje i često imaju online pitanje i odgovore sa diplomate. SAD imali smo priliku da vidimo sa kolegom iz ambasade kako to funkcioniše detaljno. Ja bih se samo osvrnula na nekoliko činjenica, nekoliko statističkih podataka, da preko 150 ljudi radi u 25 odvojenih čvorišta diplomatije, da 121 ambasada SAD-a zapravo sprovodi digitalnu diplomatiju jedne od najznačajnijih, najuticajnijih zemalja na svetu. Njihovo tweetovanje se odvija na skoro 10 jezika, a predsjednik SAD-a je jedan od prvih lidera, zapravo prvi svetski lider koji je otvorio nalog na Twitteru, a nedavno smo imali zanimljivu situaciju da se oglasio i sa sopstvenim ličnu poruku. I naravno on je najplaćeniji svetski lider. Foreign Office, Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, je na svom sajtu kroz studiju objasnilo strategije, pokazalo uporište u svojoj digitalnoj diplomatiji i oko 13.000 osoba širom sveta i 103 ambasadora zapravo su oni koji pokazuju šta digitalna diplomatija za tu zemlju jeste. Ruska digitalna diplomatija nije strateški dokument, ali je prisutna kroz dva kanala, dva tweet naloga na ruskom i na engleskom jeziku i do 30 poruka dnevno u 97 zemalja se emituje. Nemačka je vrlo interesantna zemlja zato što njihov ni predsjednik, ni premijerka, zapravo kancelarka, ne koriste, nemaju svoj nalog i jedini su od G7 zemalja sa kim stavom. Ona je izjavila da to ne voli, s tim što oni u njenoj okolini naravno tweetuju u njenoj... Upravo tako. Imala sam priliku da budem stažista u nemačkom parlamentu i način na koji oni komuniciraju prenosi sednica i veliki znači digitalne diplomatije, opet ništa ne smeta da njihovi vodeći lider, da njihovi glavni lider nemaju digitalne alate, a Ministarstvo spoljnih poslova tweetuje na nemačkom kao Auswärtiges Amt i na engleskom Germany Diplo. Na Twitteru u Evropskoj uniji svaki komesar ima Twitter nalog, a služba spoljnih poslova ima oko 82 uzajamne konekcije, što je znači nekih 7 poruka dnevno. Ono što treba da znamo, kad krenemo da proučavamo situaciju u regionu, je da na naravno i na svetskom nivou da postoje 3 načina komuniciranja putem Twittera. Twitter je mnogo značajnija alatka savremene diplomatije nego Facebook. Osnovno korištenje Twittera je da se emituju poruke sa zvaničnim informacijama. To su izjave, preporuke, novinski tekstovi, znači neka zvanična politika. Srednji nivo je da se dosta da neka lična nota, da se negde i preporuči ono što je lični utisak, da se da možda i neka lična fotografija, video prilog, da ambasador pokaže i neku svoju stranu koju možemo vidjeti kroz hobi, kroz aktivnosti u slobodno vreme, da tako bude bliži javnosti. I naprednji je potpunosti otvoreno komuniciranje, pozivanje na diskusije, često učestvovanje u pitanjima i odgovorima, debatama i to politika može biti najriskantnija, ali sa druge strane može doneti najveće koristi ukoliko se pažljivo i pametno sprovodi. Možemo samo ovdje da ne ideš dalje. Sviđa mi se što je Milana uzela baš ovo i dala ga ideju za istoriju diplomatije iz kog razloga. Ova 3 načina, recimo kad se korišćenja Twittera, su možda putokaz kako da nekome objasnimo kako može u stvari Twitter da se uvede u institucije koje se time bave. Da se kaže, ne moraju svi odmah da koriste ovaj napredni nivo u smislu da daju svoje neka mišljenja. Dovoljno bi bilo recimo kad bi svaki diplomata koji koristi Twitter, a kasnije i svaki edukovani diplomata koji koristi Twitter, kada bi prosleđivao poruke sa Tanjuga, sa, ne znam, zvaničnih sajtova vlade i ostalo, prema svom nahođenju, prema svojim, znači, razmišljanjima da to treba.
konzularne informacije takođe. Znači, neke informacije koje ne mogu da nanesu nikakvu štetu i da se kaže da one nisu u skladu sa nekom politikom ili ponašanjem ili sa državnom politikom. Ovaj drugi, srednji način korišćenja već može da bude kasnije, u nekoj kasnijoj fazi kada postoji jasna obuka, kada postoji jasno šta svaki diplomata ili učesnik u međunarodnoj politici može da radi, pa se onda tu dodaju fotografije, dodaju se infografici o kojima će biti reči i tako dalje i tako dalje. A ovaj napredni podrazumeva jedan najviši, kad recimo njega gledam, mislim tu baš na rukovodstvo neko koje može da pokrene određenu debatu, koje može da pozove na neku diskusiju. Mislim, to su neki elementi, ja verujem kad bi ljudi znali za to da postoje ta tri načina da bi lakše prihvatali digitalnu diplomatiju kao medij. Ne, ovo je fantastična dopuna onome što smo pomenuli, zato što recimo Kofi Annan Dialogues, imali smo prilike, recimo okolnosti sam bila uključena u praćenje toga putem live streama, je primer naprednog povezivanja sa korisnicima, gde se zna od prilike koja će biti pitanja, neki su ljudi odebrani, ali prilično transparentno i u određenom vremenu mi možemo da čujemo najvažnije od određenog lidera. Ne bih se zadržavala detaljno jer ovo već nešto što bi zahtevalo dodatno vreme, ali da čisto zagolicamo pažnju naših gostiju je kako možemo da koristimo digitalnu javnu diplomatiju u Republici Srbiji. Znači, samo da imamo na umu nekoliko brojki. Mi smo po broju korisnika društvenih mreža među prvima u Evropi i preko 36% ispitanika po jednom istraživanju koristilo je do sada internet prezentacije državnih institucija za dobijanje informacija, preko skoro 3,5 miliona lica koristi internet. Zavoda za statistiku. Da, koji koristi internet u prethodnom periodu. Tako da, taj kvantitet korisnika može da bude moćan mehanizam za povećanje nivoa javne diplomatije, brendiranje zemlje i svega toga o čemu smo pričali. Ja bih sada samo bukvalno 1 minut objasnila uz Zvonkovu, da kažem, dopuštenje, da pomenem jedan primer, jedan projekat koji ja trenutno sprovodim sa dragim ljudima iz BID-a i drugim partnerima. Mi radimo na tome da Summit 1 svet mladih dođe u Beograd. To je summit koji brendiramo kao Davos za 25-godišnjake i ukoliko uspemo, 1500 mladih ljudi iz 120 zemalja sveta, 30 eksperata, 200 novinara i 100 kompanija sa liste Fortune 200 će posetiti Srbiju. Do jula pripremamo dokument da summit dođe 2017-2018 u našu zemlju. Način da pomognete su različiti, pre svega da nas zapratite putem Twittera i Facebooka, možete ostati u kontaktu sa mnom preko MGMT Milena i ova prezentacija ako smo koji saglasni će biti uključena. I ono što je takođe važno, da što više medijskog objava imamo, da što više kompanije saznu za ovo, jer mi sada moramo da objasnimo vrlo taksativno koliko smo kvalitetniji, jeftiniji, bolji od Pariza, Haga i Bogota. I to je to, na nama je da to uradimo i nadam se da ćemo smo. Koji su kandidati Pariz, Haga i Bogota za 17. i 18. Mi idemo na 18. više, zato što je to ipak i naš neki jubilej 100 godina navršetka Prvog svetskog rata i Pariz, Haga i Bogota. Da. Ukoliko ima neke pitanja, ja sam tu, a ovo možda... Da, samo sam htio da konstatujem da je ovo poslednje, znači što si rekao i na što si ukazalo, u suštini deo i digitalne diplomatije i pristupa, posebno pristupa javnoj diplomatiji, koji veliča vrednosti i promoviše vrednosti zemlje, a i ono o čemu je profesor Perić pričao o brendiranju Srbije. Znači, sve su to neki elementi, sad za neke, nadajmo se da će za ovo biti sluha i da će se ovo realizovati, za neke, znači, treba više nekih elemenata, za neke manje. U svakom slučaju, eto. Inače, trudit ćemo se da ispromovišemo sve nastupe ovde na
ovom prvom skupu o digitalnoj diplomatiji u Srbiji. Sve ćemo nastupe objaviti na sajtu BID-a, koji inače možete ovde vidjeti na flajerima, većina vas i zna za te adrese, za njegovu adresu, a koji pledira da bude stecište informacija na engleskom, ali i na srpskom jeziku iz oblasti digitalne diplomatije. Sve više imamo naših autorskih tekstova, tu ćemo objaviti naše istraživanja o tome kako se koristi digitalna javna diplomatija u Srbiji i u zemljama regiona. Jednostavno, znači, to treba da bude jedan portal o digitalnoj diplomatiji.